Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha abikomeze bibane namwe mwese mugenza mubana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ni Munezero Aline ndetse na Lionel Sentore. Abangaba bakaba bamaze iminsi igera kuri 5 bakoze ubukwe rero bwaranzwe n'udushya dutandukanye. Kuri ubu ngubu rero mu rugo rwabo ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse bikagenda binagaragarira ku mbuga nkoranyambaga nkuko tugiye kugenda tubibabwira mu buryo burambuye, aho abangaba kugeza ubu ngubu ibintu byabo bikomeje kugenda bitangaza abatari bake nkuko bikomeje kugenda bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mbere uko tugaruka kuri ibi ngibi biri kubera mu rugo kwa Munezero Aline ndetse na Lionel Sentore, reka tubanze tubabwire muri make uko ubukwe bw'abangaba bwagenze. Bwabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Mutarama mwaka 2020 nibwo aba bombi basezeraniye imbere y'Imana mu birori byabereye cyangwa se mu muhango wabereye mu itorero Anglikani muri paruwasi ya Remera. No muhango wo gushyingiranwa wayobowe na Reverend Pastor Dr Antoine Rutayisire, ari nawe waragije urugo abangaba bashinze. Gushyingiranwa kwa BIJOUX ndetse na Lionel Sentore imbere y'Imana bikaba byarabanjirijwe n'ibirori byo gusaba no gukwa mu muhango wabereye kuri Golden Garden kwirebero ndetse ubukwe buza gukomeza nyuma y'iyi mihango. Ubukwe bw'aba bombi bukaba bwaritabiriwe n'ibyamamare bitandukanye mu myidagaduro yo mu Rwanda, harimo abakinnyi bakinana muri Bamenya series, bakinana na BIJOUX muri Bamenya series ndetse n'abahanzi batandukanye bakaba baraje muri ubukwe gushyigikira uyu Munezero Aline umaze kugira izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Abangaba bakaba barushinze nyuma yuko buri umwe yagiye agira amateka adasanzwe mu rukundo, aho bagiye bahura n'ibisitaza bitandukanye, ariko magingo aya aba bose bakaba barahisemo guhindura amateka bemerana kubana akaramata. Uyu Munezero ari uzwi nka BIJOUX nawe mu kwezi kwa Kanama mu mwaka 2020 yari yarambitswe impeta n'umusore witwa Abijuru Benjamin. Icyo gihe rero bakaba bariteguraga kurushinga biza kurangira bidakunze ko babana, aho BIJOUX yemeye gukuramo impeta yari yarambitswe n'uyu musore Benjamin arayimusubiza, naho uyu mugabo we ari we Lionel Sentore nawe akaba asanzwe abarizwa ku mugabane w'Uburayi, nawe akaba yari yarambitse impeta umukobwa wiyamamazaga cyangwa se wigeze kwiyamamaza muri Miss Rwanda mu mwaka 2014 witwa Mahoro Anesi. Nawe rero bikaba byaraje kurangira impeta yari yaramwambitse ayimusubije. Bikaba rero ibyo kwambika impeta uyu Lionel yari yarabikoze mu mwaka 2020 mu kwezi kwa Gashyantare. Gusa aba bombi rero baje kugaragaza ko bari mu rukundo kandi bafite gahunda yo kurushinga, maze BIJOUX aza kwambikwa impeta y'urudashira na Lionel Sentore ku itariki ya 16 z'ukwezi k'Ukuboza umwaka w'2021. Ibyo kurushinga ariko bakaba bari barabyemeranyijwe kuri telefoni bitewe nuko uyu musore yari asanzwe aba i Burayi, akaba yaramwambitse impeta ndetse ibintu by'ubukwe bigeze kure, dore ko yamwambitse impeta n'amatariki y'ubukwe yaramaze kumenyekana. Nkwibutse ko Lionel Sentore abarizwa mu itsinda Ingangare ahuriyemo na Charles Uwizihiwe, ikaba itsinda yari yarashinzwe mu mwaka 2017. Bombi bakaba baratojwe na Sentore Atanazi, uyu akaba umubyeyi w'Intore Masamba, akaba na sekuru w'umuhanzi Jules Sentore ndetse na Sentore Lionel akaba aba arabuzukuru b'umuhanzi Sentore Atanazi nawe wakanyujijeho ndetse akagenza anakundwa n'abatari bake. Kugeza ubu ngubu rero ibyishimo ndetse n'akanyamuneza
bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse binagarukwaho mu rugo rwa Munezero Aline ndetse na Lionel Sentore nkuko tugiye kugenda gukomeza kugenda tubigarukaho. Umuhanzi Lionel Sentore akaba umuhanzi w'umunyarwanda utuye ku mugabane w'Uburayi, akaba aherutse kurushingana na Munezero Aline uzwi nka Bijou muri filimi Yabamenya, yavuze akari ku mutima we nyuma y'ubukwe bw'aba ngaba bakoze. Uyu rero Lionel Sentore mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatomagije umugore we Aline baherutse kurushingana, ashima Imana yamuremye, amubwira ko amukunda kandi ko yamwihebeye ibihe byose. Aho uyu Sentore yagize ati rurema yaremye isi n'abantu, iduha ubwenge buhuza abayo, iduha urukundo rwo kubana nabo, wari inshuti y'ibihe byose, benshi bagufataga nk'abavandimwe ariko nge ubu nkagufata nk'uwo nihebeye mu bihe byose, nzahora niko bizahora indahiro ya nkuko nabivuze niko bizagenda, ndagukunda Aline. Akaba rero ari ubutumwa uyu Lionel Sentore yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram maze bigaragaza ko urukundo rw'aba ngaba rudasanzwe. Uyu rero Munezero Aline nawe akaba ku munsi wo kuwa kabiri nawe yaraherutse gushimira umugabo we n'imitoma myinshi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Aho uyu Munezero Aline yagize ati wakoresheje igikundiro cyawe bwa mbere uduhura, isura yawe nicyo kintu ndashobora kwibagirwa, nishimiye ko nawe wankunze, tutari kumwe nari kwisanga nijimye, ndagukunda mukunzi kandi niko bizahora, mukundwa uri impamvu ituma mbaho, utuma ntuza, umpa urukundo, umutima wawe urasukuye nk'uw'inuma. Akaba ari amagambo uyu Munezero Aline cyangwa se Bijou yanditse ashimira uyu mugabo we Lionel Sentore. Bijou kandi yashimiye Imana yamuhaye umugisha mu buzima bwe wo guhura n'umugabo we Lionel Sentore usanzwe ari umuhanzi mu njyana gakondo. Aho yagize ati urakoze mwami kubw'umugisha wazanye mu buzima bwanjye, wampaye ibirenze ibyo natekerezaga, wankikije abantu bahora banyitaho, wampaye umuryango n'inshuti bampa umugisha umunsi ku munsi n'amagambo meza ndetse n'ibikorwa. Akaba rero ariyo magambo uyu Munezero Aline yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram. Kugeza ubu ngubu rero abangaba nkuko bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho rero bari kugenda banyuza ubutumwa baterana imitomo, ibintu biri kugenda bigaragara ko mu rugo rw'abangaba ari umunezero ndetse n'ibyishimo bidasanzwe, nyuma y'uko ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 bahanye isezerano ryo kubana. Ibyishimo bikaba bikomeje kuganza muri uyu muryango, natwe dukomeje kugenda tubifuriza urugo rwiza ndetse no kubana akaramata, bagahirwa mu byo bazakora byose. Ngushimire nawe ufata umwanya ukagenda ubana natwe, ntubutse ko tubagezaho amakuru atandukanye bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tukabagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba ari ubwa mbere dukurikira munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe, turabakunda cyane.